Krvava Mary je duh koji se pojavljuje u ogledalu nakon što se njeno ime izgovori 3 puta. Često se ova igra igra na žurkama. Većina ljudi koji su upoznati sa ovom legendom se zaustave pre nego što izgovore ime posljednji put. U nekim verzijama ime duha je drugačije, kao i broj koliko puta ime mora biti izgovoreno. Kao ime duha spominju se Black Agents ili Hail Mary. Igra ide ovako, stane se ispred ogledala u zamračenoj sobi. Ime krvave Mary se izgovori 3 puta, nakon čega se njen lik pojavljuje u ogledalu. U nekim verzijama dozivanje Mary može uspjeti samo u ponoć za vreme punog mjeseca, onaj koji je doziva mora se vrteti u krug, njeno ime se mora izgovoriti 13 puta i pritom se mora držati upaljena sveća. U nekim verzijama Mary je duh majke, često udovice, koja je ubila svoju decu. Također, u nekim verzijama Mary je duh mlade majke čija je beba ukradena. Ona je zatim poludela od bola i na kraju se ubila. Tada osoba koja priziva Mary mora reći krvava Mary, ubio sam tvog sina ili krvava Mary, ubio sam tvoju bebu. Postoji i verzija priče u kojoj se duh naziva Mary Ward. U ovoj verziji Mary je greškom optužena da je ubila svoju decu. Prizivač mora izgovoriti reči verujem u Mary Ward. Ove igre su često test hrabrosti za onog koji je određen da priziva duha. Po legendi, krvava Mary će posle prizivanja ubiti onoga koje prizove. Ubistvo je uvek opisano kao prilično nasilno. Mary će prizivaču iskopati oči, dovesti je do ludila ili je čak uvući u ogledalo. U nekim legendama osoba koja je priziva ne sme gledati direktno u Mary. Mary se pojavljuje iza prizivača, pa je ta osoba može gledati samo preko ogledala. Tada će Mary toj osobi otkriti budućnost, posebno detalje vezane za brak i decu. Mnogi veruju da je krvava Mary povezana sa engleskom kraljicom Mary i ona je u istoriji poznata kao krvava Mary. Kraljica je imala mnogo dece, 17, ali su sva umrla još u detinjstvu. Po verovanjima Mary je izludela zbog gubitka dece.